Za uzgoj maline najbolja su propusna, rastresita, slabo kisela zemljišta bogata humusom iznad 3%. Najbolje uspijeva na zemljištima čiji omjer gline i pijeska je 40:50. Korijenov sistem razvija se do 1 metar dubine. Glavni dio žila je između 15 i 40 cm, pa podzemna voda ne smije biti bliža površini od 0,9 do 1 metar. Za malinu je najbolja sjeverna ekspozicija jer je hladnija, vlažnija i sporo gubi vlagu. Najbolje odgovara nadmorska visina od 400 do 800 metara. Što se tiče uslova za uzgoj maline, najvažniji faktor na koji treba obratiti pažnju jeste zemljište, budući da je malina inače kultura koja je jako osjetljiva na višak vlage u zemljištu. Prošle godine, na primjer, imali smo jako velike štete na području Potkozarja, uzrokovane truleži korijena, prouzrokovane bljivom koja se zove fitoftora. Jedan od osnovnih razloga ovako masovnog propadanja sadnica jeste upravo kišna godina koja je bila prošle sezone i budući da je fitoftora jedan patogen koji se razvija u vlažnim uslovima, vjerovatno da je ovaj uzročnik bio prisutan na većini sadnog materijala ovdje, ali da je zahvaljujući uslovima kakvi su bili prošle godine, obilnim padavinama, jednom intenzivnom ulaženju zemljišta došlo do praktično jednog masovnog širenja ove zaraze i propadanja jednog velikog dijela zasada u Potkozarju. Zato uz sve one uslove za koje možemo reći da su neki standardni uslovi za podizanje voćnih zasada, kao što je osunčana parcela, malo uzdignuti položaj, određeni nagib. Što se tiče maline, posebnu pažnju, znači pored ovoga treba posvetiti tome da zemljište bude odsjedito. Najbolje parcele za podizanje maline su parcele koje imaju određen nagib, da bi voda mogla slobodno da otiče iz parcele i idealan pravac redova jeste sjever-jug, kako bi sunce moglo tokom dana da ravnomjerno osvjetljava i jednu i drugu stranu reda. Zemljište se čisti od korova, kamenja i šiblja, ravna se i preore mjesec dana prije sadnje uz đubrenje stajskim i mineralnim đubrivima. U proljeće se zaore 700 kg NPK, 6, 18-36 i 110 kg po hektaru ureje. Ako se koristi stajsko đubrivo, treba smanjiti količine mineralnog. Zemljište se tada ore na dubinu od 30 do 40 cm i usitnjava tanjiračama. Problem je što je u području Potkozarja mi uglavnom susrećemo se uglavnom sa težim zemljištima. Znači ovdje je neki tip zemljišta koji prevladava taj pseudoglej i obranačni pseudoglej. Ono što je karakteristično za ovaj tip zemljišta jeste da se na jednoj maloj dubini nalazi glinoviti nepropusni sloj, što naravno treba uzeti u vidu prilikom pripreme parcele. Što se tiče pripreme parcele, dobro je da godinu dana prije same sadnje maline na datoj parceli bude neka pretkultura, pogotovo ako se radi o svježoj parceli na kojoj je nešto krčeno, uklanjano šiblje i sl. Ovdje na ovoj parceli imamo konkretno slučaj da je godinu dana prije bio ječam. Nakon skidanja ječma kompletna ostatak, znači slama, je dodatno pođubrena sa urejom da bi se pospješilo razlaganje i kompletna ova slama je zaorana, znači godinu dana prije. Nakon toga pristupilo se ovdje, pošto imamo parcelu koja nema neki idealan nagib, odrađena jedna nesistemska cijevna drenaža. Ovdje smo htjeli jednostavno da preventivno uradimo jednu cijevnu drenažu, parcela je presječena kako bi po sredini, otprilike kako se pokupio višak vlage, a nakon toga također u svrhu izvlačenja viška vode pristupila se izradi ovih baula. Kod pripreme parcele kompletna priprema radi se u 2 navrata. U prvom navratu radi se primjena organskih đubriva, znači stajnjaka, kreča i NPK formulacija. Nakon što se ovo zaore, pristupa se drugoj aplikaciji, znači po oranju, također stajnjak, kreč i NPK i količina se freza. Otprilike pola-pola, znači pola prije oranja i pola poslije oranja prije frezanja. Kada govorimo o baulaciji, na našim terenima ja mogu slobodno da kažem da se radi o mjeri koja pogotovo u pripremi parcele za malinu i kod uzgoja maline treba da postane nezaobilazna mjera, znači u pripremi parcela za podizanje zasada maline. Baulacija najbolje je raditi običnim grnom za snijeg u obliku slova V, tako da se grn na prednjoj strani malo obori naprijed kako bi se dobila razlika u visini baula.
Na ovaj način dobiju se blage baule koje po sredini imaju ovaj kanal kroz koji se slijeva višak vlage. Sa druge strane kompletno đubrivo, organska materija koja stoji sa strane se nagrne na središnji dio rednog prostora. Tako da praktično nakon baulacije mi u rednom prostoru dobijemo rastrsiti sloj otprilike i do 60 cm dubine. Što omogućava sadnici da u prvim godinama sadnje neometano raste, da se korijen neometano razvija i da brže stupi u rod. Jako je bitno kod maline znači da sa jedne strane višak vlage brzo ode iz parcele, da se parcela brzo ocijedi, a sa druge strane da putem navodnjavanja u onim kritičnim momentima kada je suša obezbijedimo dovoljne količine vlage sadnici. Znači dobro odvodnjavanje, ali i navodnjavanje. Dobra stvar kod baulacije sa ovim grlom za snijeg jeste što se prave baule koje su blage i koje se mogu održavati kao što se održava i normalan zasad. Znači mi nemamo neku veliku baulu koja nam onemogućava da ručnom frezom prođemo pored sadnica. Mi dobijemo jednu blagu baulu koja se može neometano održavati kao i svaki ostali zasad. Znači i ova baula omogućava da se uzme ručna freza i da se prođe po njoj. Na taj način baula se uopšte ne narušava. Ona je blaga, omogućava da se normalno održava i upravo to je prednost ovoga načina baulacije u odnosu na neki drugi, kao što na primjer naoravanje ili neko kopanje kanala po sredini. Po pravilu razlika između najvišeg dijela baule i centralnog dijela međurednog prostora treba da iznosi najmanje 15 cm. Ja bih preporučio i više, znači 20 pa čak i 25 cm, zato što tokom zime dođe do određenog slijeganja rednog prostora, tako da mislim da je 20 cm sasvim u redu. U prvoj godini oko sadnice se dodaje 0,1 kg kana podijeljeno u 2 puta. U jesen se dodaje NPK u zemljište u formulaciji 7-14-21 u količini od 450 kg po hektaru. U drugoj godini i godinama rodnosti poljoće se dodaje kan po čitavoj površini 2 puta u količini od 600 kg po hektaru. U jesen se dodaje NPK 7-14-21 u trake u količini od 500 kg po hektaru te po potrebi i stajsko đubrivo.